Drugi zakon dinamike. Drugi Newtonov zakon, to jest drugi zakon dinamike, daje zavisnost između sile i ubrzanja koje ta sila saopštava materijalnoj tački ili tijelu. Drugi Newtonov zakon glasi: ubrzanje koje sila saopštava materijalnoj tački ima pravac i smer te sile, a intenzitet je proporcionalan sili. Jeste dobro, to je bio drugi zakon. Nastavljamo sa redovnim stvarima. Ako sila F1 saopštava tijelu ubrzanje A1, a sila F2 saopštava ubrzanje A2, prema drugom Newtonovom zakonu glasi F1 kroz F2 jednako A1 kroz A2. Uvijek kroz množenje. Onda F1 kroz A1 jednako F2 kroz A2. Odnos između sile i ubrzanja je konstantna veličina i predstavlja masu m. F2 je F kroz A jednako m, što je jednako konstantan. I to je, glasi drugi Newtonov zakon bukvalno. Ali to što sam upravo bio rekao, to je bukvalno isto kao F1 jednako m puta a, kao što mi često koristimo u zadacima. Iz ovog izraza sledi da dve materijalne tačke imaju jednake mase ako do iste sile dobijaju ista ubrzanja. Newton je masu nazvao količina materije. Odnos između sile i ubrzanja zavisi od brzine tijela. Također se može uspostaviti zavisnost između mase tijela pri kretanju m i mase tijela u stanju mirovanja m0. Što obrazac onda sledi: m je jednak m0 kroz koren iz 1 minus onda u otvorena zagrada brzina tijela kroz brzina svetlosti i to na kvadrat. Masa se može definisati kao mera inertnosti tijela. Sva tijela u vakuumu privlači sila. Zemljine teže i one napadaju na... Sva tijela u vakuumu privlači sila zemljine teže i one padaju na jedno mjesto ubrzanjem koje se zove ubrzanje slobodnog padanja, to jest ubrzanjem sile zemljine teže, g. Ovo ubrzanje zavisi od geografske širine i nema svuda istu vrijednost. Njegova vrijednost opada od polova ka ekvatoru. Na polovima ima vrijednost 9,73, a na ekvatoru 9,78. U našoj zemlji Srbiji, naravno, ima vrijednost od 9,81. Težina tijela jednaka je proizvodu mase i ubrzanja zemljine teže. Ako je težina tijela G1, a težina drugog tijela G2, njihov odnos će biti G1 kroz G2 je jednako M1 puta G puta sila zemljine teže kroz M2 puta sila zemljine teže, sila G se onda skrate, mislim sila zemljine teže, i onda jednako E1 kroz M2. Što u bukvalnom smislu znači G1 kroz G2 je jednak M1 kroz M2. Također postoji drugi Newtonov zakon gravitacije koji se odnosi na dva tijela u prostoru. Sila između njih je F jednako malo f puta M1 puta M2 kroz R2. M1, M2 to su mase tijela. R to je rastojanje između centra masa, a F gravitacijona konstanta. Malo f ima vrijednost od 6,67 puta 10 na minus 11 Newton na metar na kvadratni puta kilogram na metar na kvadratni, a prvo kroz kilogram metar na kvadratni. Treći Newtonov zakon. Ovaj zakon predstavlja četvrti zakon aksiome, to je zakon akcije i reakcije, i glasi: sile uzemnog dejstva dva materijalna tijela su istog pravca, istog intenziteta, a suprotnog smera. Pa to je bilo to od zakona. Idemo na treću lekciju. Dinamika pravolinijskog kretanja materijalne tačke. Iz drugog Newtonovog zakona izvodi se osnovna dinamička jednačina u vektorskom obliku. F jednako a puta m. Što drugačije znači m puta a jednako fr. Fr, da znam, je rezultanta zbir svih sila. Što onda, vraćamo se jednačinu, jednako, fr jednako suma fi.
Proktuvanje.